ngiyavota kulokusho njalo kulokunye mhlawumbe bekunene emaswati lakhala ngako kakhulu kwekuthi lo bekalunga leParliamente Mduduzi Magawugawu Simelane ufike ngayiphi passport eNgilandi nekwekuthi ivisa wona emangisi njengoba kuna high commissioner wabo lakangwane ukhulunyisiwe inhulumende kuva kwekuthi bamnikete ivisa ngalelithini ngoba kude longathi ukuthi umnomzane Simelane unetindzaba lati balekela la ekhaya tinkantolo letimele ukuthi nakabuya avele khona atikhulume netinkantolo lesikutfolile nebekunene kwekuthi emangisi abebede sandla lesentekile kufikeni kwakhele kungathi usebenzise nama agency nje la khona longona organize labantu emavisa laba sakuhlola ke labakulandzelela ko Home Affairs ngiko kusibasabo kathi usebenzise yiphi passport kwekuthi ivisa wona emangisi njengoba kuna high commissioner wabo lakangwane ukhulunyisiwe inhulumende kuva kwekuthi bamnikete ivisa ngalethini ngoba kude longathi kwekuthi umnomzane Simelane unetindzaba lati balekela la ekhaya tinkantolo letimele ukuthi nakabuya avele khona atikhulume netinkantolo lesikutfolile ke nebekunene kwekuthi emangisi abebede sandla lesentekile kufikeni kwakhele kungathi usebenzise nama agency nje la khona longona organize labantu emavisa laba sakuhlola ke labakulandzelela ko baka Home Affairs ngiko kusibasabo kathi usebenzise yiphi passport usebenzise yona leya kangwane emaswati ngoba nebekunene noma isetandleni leswati ngalinye kodwa it remains a property of the state sitasuke mase kutholakele mhlambe base Home Affairs batakwathi kusatisa sive ukuthi luhambo lwakhe usebenzise iphi passport wahamba kanjani lokungumqondo sa privela kwanya lokuthi asikwati nabantu ukubonakala sibaganga ngelive baye emaveni lamanye bakhulume balade live ngetindzaba letingekho lokungeta kwesibili lokushoko lokuthi bantu laba baleke bende emaqala babalekele umthetho kuthi ke uhulumende longahlala akubekandla baqhubeka basebenzise ama documents abo nema properties abo nakunjalo